Ngibonisa ngefold yonke ngegama likaJesu. Ngibonisa abantu abethendiya manabo Apostle Ntusi ngifundisa uphukwana egameni likaJesu. Ngibonisa nebandla bazana bangikhaphile ngegameni likaJesu. Amen. Ngibonisa ibandla lonke likaKristu ngegameni likaJesu. Amen. Hallelujah. Sendiqaliwe ke ngutata egameni likaJesu. Ngiyabonga kakhulu ke utata nomama egameni likaJesu ukuba ngibe ngomnye ke okhoyo egameni likaJesu. Kweliqonga likhulu kangaka ngomncinane egameni likaJesu. Hallelujah. Bekungangcabanga abashumayeli bathandekayo abanoma apha alibonga igama likaJesu. So ndiyambulela kaMthixo ngami tata. Andithathi kancinci lonto. Alibonga igama likaJesu. Ndingumntu ke othobela kakhulu egameni likaJesu. Andiyiqheli into kaThixo egameni likaJesu. Andinguye lo muntu uthi ibe ndifanele la ndawo. Alibonga igama likaJesu. Ya ndiyabulela kakhulu nami ndiyehla ke ndizithoba ngalonto egameni likaJesu. Amen. Ngingwaba amavuso njengoba ndiqheliwe nditshatile ke nonkosikazi oyedwa ongumama egameni likaJesu. Ndiqalisele ngakho bekhona namhlanje. Haleluya. Akwazi ukukhapha inkosi ngisikeleleke ngeboys ezibini abashumayeli ulungaka nokungendandu. Haleluya. Okutata kutshoyo ke kunjalo ndasindiswa at the age of 13 years. Haleluya. Yahamba nami inkosi kwade kube ngoku andikamboni ke endishiya lemphoxo. Alibonga igama likaJesu. Ngibonile ke empilweni yami yonke ukukhula ebuntwini obutsha bami kuko konke nje ndayibona inkosi ithembakele. Haleluya. Ngiyabulisa inkosikazi yomfowethu egameni likaJesu. Umxholo. Amen. Inawo wami egameni likaJesu. Haleluya. Ngibona bonke abashanisa sakhe. Haleluya. Siyabulela kakhulu basebenzile inkosi bathandekayo. Singatyanga xesha egameni likaJesu. Andithanda uba nditye xesha. Utata Bishop wayiqhayithi xa unikezwe into kuthiwa yenza le nto uyinikezweyo. Ungabuthethi into ezininzi ngena kule nto uyinikezweyo. Alibonga igama likaJesu. Ngicela sikhileze ke chapter 37 egameni likaJesu verse 1. Sithandaze nje emveni koko sikhululeke egameni likaJesu. Siyathembisa ngeke nditye xesha bathandekayo egameni likaJesu. Ngicela ke ofunda kakuhle ndifundele khona oqala ndifundele bankozweni. Ngiyacela nje egameni likaJesu bakhona ekhaya sifunde egameni likaJesu. Sebenzisa neBhayibhile ke iNgcoko egameni likaJesu. Amen. Umbono wentili yamathambo omileyo. Yes. Saba phezu kwami isandla sikaYehova. Ndiyacela usondela bemayikeni sashumayela sobabini egameni likaJesu. Amen. Andifuni sitye xesha. Yes. Hallelujah. Yes. Saba phezu kwami isandla sikaYehova. Saba phezu kwami isandla sikaYehova. Waphuma nami uYehova ndikumoya. Waphuma nami uYehova ndikumoya. Wandibeka entilini phakathi. Wandibeka entilini phakathi. Yona ke izele ngamathambo. Yona yayizele ngamathambo. Ngicela siphinde nje siyibuyele ekuqaleni egameni sizoqala ke ngokushumayela egameni likaJesu. Umbono wentili yamathambo omileyo. Umbono wentili yamathambo omileyo. Ya. Saba phezu kwami isandla sikaYehova. Nathi lokuqala efikayo apha kwenzeka into yokuqala ukuthi phambi kwaba kwenzeke neziphinto sisandla sikaYehova saba phezu kwakhe. Alibonga igama likaJesu. Yonke into ethe iqhubeka apha kodwa into yokuqala ivezileyo kuba isandla saba phezu kwakhe. Ya ndicinga ukuthi sizothetha ngalonto yesandla egameni likaJesu ukuthi xa siphezu kwakho zintoni ekumele zivele. Nekwana bathandekayo xa siphezu kwakho zintoni futhi ukuthi okwesibini xa sesiphezu kwakho sikuthatha sikubeke phi. Nekwana bathandekayo
ngoba sifumana loba uyezeki lapha uthe soba phezu kwakhe isandla wasuka kwindawo abuyo. Nikona bathandekayo ngoba xa sesikuwe isandla sakhe uhlala endaweni ubukuyo. Nikona bathandekayo okwesibini ke ngone mveza apha iBhayibheli ukuthi uthe sele siphezu kwakhe wasuka yena wamoya. Nikona bathandekayo ngoba ngamagama ke ngoku awukwazi ungena kumoya isandla singekho. Into yokuqala kumele sivele sisandla sakhe esiphezu kwakho. Once aphezu kwakho ususwa kwilizwe lento esingenzekiyo uyazibona ngeso lenyama kodwa ufakwe kwilizwe lasekwenzekeni kwezinto ngoba awusekho nyameni. Okwesibini apha ususwa kwilizwe lokungazithembi ubungubani. Nikona bathandekayo okwesibini ususwa kwilizwe lokuzazi ubungubani wena. Kodwa xa sesiphezu kwakhe isandla uhamba apha kuthiwa kuhanjwa khona, ungena apha kuthiwa kungenwa khona, uphuma apha kuthiwa kuphunywa khona. Why? Sisandla. Sandla. Okwesibini xa sesiphezu kwakhe isandla sitshintsha ubungubani wena. Nabantu abebekwazi ukuphila kanjani bakaba nguwe. Kanti isandla sesiphezu kwakho nezinto ungenamandla okuzenza bamangala abantu kwenze njani isandla. Sandla ngoba yonke lento yenzeka apha uthathwa ngenxa yesandla sibe phezu kwakhe. Mthuna sishukane sobabili namhlanje ifundo yona ngesothandaza. Waphuma nam uYehova ndikumoya. Nange esibini ke ngokuthi ke ngoxa sesiphezu kwakho waphuma nam. Nange into ongenzeka ukuthi xa sesiphezu kwakho isandla akakushiyi uphuma nawe. Ngoba ngaba ubusohlulakala kangakanani kodwa xa sesiphezu kwakho uyakuhola aphume nawe. Uthi umhlabeleke ngosangena lapho kuthoteni akungenwa khona. Saphuma apho kwenze njani akuphunya khona. Angoma ndaba ngizokuxelela sisandla. Nikona bathandekayo isizathu sokungene awungenanga uhamba wedwa kodwa ungene naye. Masibuyele bathandeka kumadoda akangena ezibweni lomlilo. Alibona igama likaJesu lithi ayephindaphindiwe kodwa ayimandathandekayo akashumayele namhlanje abangenanga bebodwa kodwa bangena naye. Endibathemba isandla esikude nokungakazi umlilo kodwa isandla esesikude singena sidelelekile, singena sehlulekana, singena singenamandla kodwa simbona amadoda ehamba phakathi emlilweni, simbone nyakaza phakathi emkwenze njani ungene nathi. Sayifana kanjani bazosiyeka zisandla. Makosha so apha lo mzalwane komfika la uthi ngoku waphuma nami. Erumbosile apha into enzekayo uphuma naye engekho kwilizwe lasenyameni. Ngamanye amagama uthathwa wafaka kwilizwe lobani noba ubuzibona ungenamandla kodwa kwizwe sendikubone kulo. Nikanabathandekayo noba ubusohlulakana kanjani kodwa unikeza ukunqoba kwilizwe lakamoya. Nikanabathandekayo kunemfazwe sizinqobe kwamoya noba sihamba phakathi enyameni sibe siyazi ukuthi iwinile yasezulwini. So izinto esezenzeka ngozenzeke kwamoya sesingabanqobileyo noba ngabasi umlilo usathanda ubasela abantu esele benqobile. Waphuma nam uYehova ndikumoya. Waphuma nam ndikumoya. Wandibeka etilini. Wandibeka etilini phakathi. Masikale siyivezelele. Ukhutshwe kubantu abebathembile. Wakhutshwa kubantu abathi ngeke kunenze ixesha. Wakhutshwa kubantu abathi sibathwelile abasindisiweyo not wena. Nibabathandekayo?
wakhutshwa kubantu abathi ngeke uyimele babe khona bake bayimela benza njengabo nawe uzohlulana so wakhutshwa kubantu abathi siyakwazi imvelaphi yakho ngeke ulenze ixesha niliphelele wafakwa kwamoya emveni koko wayabekwa entibini yamathambo omileyo engekho umuntu osekaleni kwakhe isizathu soba yobekwa ukuthi awusethembanga muntu kodwa jonga mna ndikuthini isinela ke ngale ndawo ubekwe enhlango lapho khona enhlango akuphilile nga enesityala siphile ndawo kwathatha umngoyo obekwe enhlango xefika namathamba akhona akusekho bantu ngamathambo omileyo adakhalalwa ngangamahlungulu nasizintsha ngohlobo olengalo akusekho themba kwabekwa ophilayo phakathi kwamathambo omileyo asengathi ibandla liyangiva bathatha ophilayo obeka kwizinto ezingenzeki sengazinashukala madoda ngendoda eyake yafakelwe diphaa kodwa yabi nabo kukumkani nabisele diphaa nabisizwe sakhe agalamashakalipaswa nabineko yakhe afeba kuyo kodwa ingaphakathi lakhe ekhazini lakhe kukhona kukumkani nabamisele diphaa namhlanje kodwa kukhona into endiyiyo andilonga Pilonga. Izinto ngamenye ngothela iBhayibheli. Noma kufike zonedwa lo umncede uthi ukhona. Kodwa kasena milenze. Endinaye ngenamilenze uselodipha. Kwelizwe labantu abangangeni besesiqondweni. Kwelizwe labantu abangangeni benezinto. Kwelizwe labantu abangangeni benethemba. Ungabekwe nephiphambili yakhe ivaliwe naw sibona ke ngokuyezekile efakwa kwilizwe linjalo kwamoya asa fona lesizulu wandidlulisa kuwo mamela ke ngokuthi ke eBhayibheli ithi wandidlulisa kuwo wenza sure into yoba ayiqonde lento kuyo uba aphilingwe apha wandijikelezisa ngenxa zonke ngamanye amagama ke ngoku into ebangela uba noma ezibone efike ngemisteki makawahambele amathambo makasihambe esisixeko makayihambele empilo nikona bathande bathi makayihambele mmeko ayiqonda yazi ejongaya khomanzi apha akho ndiphilayo kodwa niliphele wandijikelezisa nganxa zonke yabona masitshoke enamaninzi kakhulu etilini leyo ngamajamba kanansi into ebindenzekayo masisifuna ukhona abantu abakhonza uThixo ngoba bethemba ubani so le isizathu soba ajikeleliswe entilini ubonisa into yoba suke kuxhomekekeni izinto nazo kodwa xhomekeka kongabona nikana bathandekayo athi umhlabeni noba besiwe bufeni kodwa bayethemba igazi kunabantu inkosi ebabambileyo ngekusasa lasezulwini kodwa ingxaki yabo ababoni beqhophozela nakuthathela ngokunto babonisa into yoba ngubani kumele ezumethembe phakathi kwezinto zonke nakufaka ke ngokapha wahanjiswa kanye zonke masifake le naba ngabe usilisiwe but usenenkani usenenkakade lakho kodwa wahanjiswa ngizalwa so umongo lo ukwenza show ukuthi ukhupha umsebenzi osulungileyo nomuntu ngizalwa noba kukhona noba sowukholwa kodwa usenokumthuka ukuthi uphendula abathile kodwa inkosi mayifike lapho khona uzogive up ukuthi ndixhomekeke nansi ngevela uthi kwinto zonke ukuthembe zona masiphele zonke ukuze ubonakala uthembe bani yamveza into yoba ndixhomekeke kubani because ibhayibheli wamhambisa wamjikelezisa nganxa zonke kwabulawa nezinto ebenokhula ngazo ezingenamandla kodwa baveza into yoba makuvele umsebenzi wosulungekileyo
namhlanje bathandekayo make silethemba igama, make silethemba amandla, make silethemba isandla. Unesandla madoda esithi masicela phezu kwempilo yakho utshintshe impilo yakho yaqala. Unesandla madoda esithi masifike phezu kwakho utshintshe izolo lakho. Unesandla madoda masifike phezu kwakho. Unesandla imiwani ithikeleza isandla nxaso yonke. Understand. Wathi kum nyana womntu ayakuphila nonke la mathambo. Lombuzo bese uveza leNkosini. Apha kaBishop indenzekayo. Uthe emveni kwabejikelezisiwe waba ngalakaza kabona mntu. Waba ngacinga ukuthi nabo bantu baseza abafumaneke. Ngoba le inkoli personal funa wena. Una minyaka ngoba engasozivuleke ngaphandle koba wena uunderstand ukuyo. Shathani babasa kuneminyaka ongasoze ubhobhose kuyo ngaphandle koba wena u-understand amandla lethi kuyo. Nobalekelenzeka pha akathethanga uThixo but umhambisile. Wamthatha umbeko wamhambisa. Akathetha wamhambisa. Wathi natshinyothi ngithiniwe wathi qhubeka. Waba ngathi hey kodwa ngendaba ngibona ibande ngingabathubela. Ngiyabashaka. Wafika December besithi bayawa sizoqhubeka. Qhubeka. Waba ngathi ngibabina nabakhona bezakani no. Akasafuneki bezakho. Kodwa inkosi ibhalele kuyo. Waba ngaveli imikhwa ebathandekayo. Izinto ezimthabisa yakhe inkosi qhubeka. Shumana no one listen. Is It's ngapha uthathwe lomzali wakhe. Waba ngalakaza wasebenzile waba ngalakaza wafika izitulo ziyendi. Kodwa bahlala indumiso waba ngajonga into ba ndilinda abantu akuqala linenkonzweni abakafika obantwana ababhalana babafika. Asakathi ngandibandla. Waba ngajonga into ba inkosi yambizela kwi-fasting yedwa dry fasting. Waphinde into ba inemezela enkonzweni uziqhubeka inkosi ifuna yena yedwa. Ingaphashathani babashakile basibini bayenzayo imthulisa iphethe kodwa iyamjikelezisa. Waba ngathi bapha abanendime nabo kodwa inkosi ayiphethe iyamjikelezisa. Ngangazonke yaba ngajonga ukuthi ngamathamba angakusopho bakhe kanti inkosi seyifuna yena yedwa. Nathi bese umsebenzi wesandla ususa ukuzazi kwakho. Ifake yena. Khumbulani bathandekayo intombi yomSamariya yayisaziwe esiqekweni ukuthi nayo italente kayo bafana kanti inkosi seyibhalele kuye. Anamashathani babashaya inkosi seyibhalele kuye. Liphinde yathi sawuhlangana noYesu. uYesu uyafana nabantu ngoba ubona umfana. But imitshintsha language uYesu ayisebenzisayo. Iphinde iyafana kudala esiwa but language ayisebenzisa uYesu wazokuyela ukuthi no. Maka ngivulane. Lona ukhethayo kasafana nabathethayo. Lona ubonakala kepha kasafana nababonakalayo. Nentetho yakhe ingenza ngitshintshe. Phakathi kwesitawo phakathi komzimba owaziwayo phakathi kwethibeni history phakathi kufika indoda madoda lase lifikile ilanguage yowaziwayo ekuqaleni iyaqala iyatshintsha. Nakho umsebenzi wesandla ukwenza utshintshe ilanguage phakathi kwabantu abawaziyo. Ukwenza utshintshe ukhetha phakathi kwabantu abawaziyo. Sebenzi wami akujonga kamama kwelichibi kuyaziwa ukuthi angadibana nomfana uNoel. Ingebuhlungu ngeyesabo uthuma abazane bakho mabawufuna ukutya
Ilenenzeke lapha ke. Kususa abantu abangabona ihlazo lana shiwe. Ngosindo. Yesa. Theko kameli. Dinamene bakangena. Kunabantu belupostile abakhunjwayo umoyele. Ngoba bethandaza. Kanti umneke phina umuntu ngiyamkhumbula lo. Ngiyamkhumbula lo. Loba ebathandekayo, loba ehila isenza kabuhle Nkosi ngathi Nkosi ngiyamkhumbula lo. Wayenza mhlazane samkela uYesu. Wayenza mhlazane hlangana naye. Wayenza mhlazane bandwa sisibabala sikamangcwele. Kodwa ngenxa yehambo madoda ahambe yona. Umuntu ngiyamkhumbula lona. Ngiyamkhumbula lona. Ngiyamkhumbula lona. Ewe yena ukwenza kwakhe akulahlekanga. Kodwa yamadoda siyasahamba ihambene naye. Sikasenza maya nakashantani babasha. Sinezinto ezidinile kuhlona naye. Kodwa nakahlekwa nguye. Andazi mani wasesiya basket. Kali mlote yakhonwayo. Yakhona nomnanawo. Iliphandle sasizinhlanga. Sasiyingahlelwa ngaphandle. Kodwa kunemlota. Eyakhe yalenga phakathi kwanawo. Izwi lokale lithethe emnqamezweni. Yathi baxolele. Yalanda bathi ngihlukumezekile. Anisakwazi ukuxolela. Kodwa yabalanda emnqamezweni. Yalanda bathi kudala ngidlwengulwa. Andikwazi ukudlula kwesimo. Nabantu abandihlukumezayo. Andikwazi ukuxolela. Ewe ngiyakholwa. Kodwa mhlazaneleka. Uthi baxolele. Wafaka kwathi kudala ngiphila but ne-bitterness. Uxolela ngilapha ngoba ndinawo uYesu. Ngenxa yezinto esendinabo. Thina abantu nabaphila phakathi empilweni yabo. Ngenxa yezinto endedlula kuzo kodwa bathonjwa. Bathonjwa madoda. Bathonjwa madoda. Bathonjwa abantu khona uYesu oxolelayo. Khona uYesu othethelelayo. Khona uYesu ohlamba nayo. Khona uYesu okhulula nayo. Blame ngenxa yesimo kuso. Kodwa mangona madoda uyakugika. Ngandaliphasha cha lebebebesha. Sinabantu ababesinda sesazi. Came from the midnight babevuka. Bethi Nkosi nali bandla. Nali bandla. Nali bandla. Nali bandla. Sinabantu madoda abebengabadili besango. Bephathe isifundiso sebandla. Ekhaya yenziwa lena. Ekhaya yenziwa lena. Ekhaya yenziwa lena. Ekhaya yenziwa lena. Namhlanje lo mathambo. Naboma madoda. Kodwa sizokulanda. Nababoma kulungile. Kodwa sizokulanda. Papa Shadala Ritana mandele presa. Ulandini yako ufanele kuyo. Kodwa nathi Nkosi ukujikelezisa. Ulandini yako ufanele kuyo. Kodwa nathi Nkosi madoda izomlanda. Uyafuneka khaya. Sevana bakona umama oyisasiwa ngokunikela Thabitha uDocas. Mambosi anemvezi uThabitha uba wayikholwa kakhulu na. Umsebenzi wakhe awuvelanga by the time ephila. Kodwa kuvela umsebenzi wakhe umsesengwabeni. Niniphele kwanyakaza abantu abaphethe imisebenzi yakhe. Bathi somthola phomnye. Nathi imisebenzi eyenzileyo samthola phomnye. Nabasakuziba. Iyakudinga Nkosi yaphezulu. Nabasakuziba. Abona Yesu nosizwe libone.
wathi njalo enqamezona baxola andazi watsala abanesibabalo sikaThixo bengenaxolo wabatsala abanyathingela noma wahlukunyezwa ngokuzalayo noma sakukhuliswa ngokuzalayo kodwa zulu uyathingela noma ngabe utatakho umazi ufele phila kodwa zulu uyathingela noma umama umazi ufele kodwa zulu uyathingela ulela lentanga sanga kukhombe wayekunikeza ichance omkhonilonga yenza baleka sanga uphuphe wena ezulwini sakho ilonga yenza mama ngayeka masostenda ngaya khona wafela wabiyela nje wesibili uthi qhubeka uthi namhlanje ndoba nawe ndoba nawe isizathu sobathi ndoba nawe watsala nezidweli nababulala abantu abaqualify embusweni naba kuthiwa kudala bekentombe bulala abantu abadenza wathi ndoba namhlanje nabisa namhlanje njengoba wena uthi impilo yakho nje usafanele ngibasezulu namhlanje watsala intando kuvangela namkasafela ngabavangela ibanga laKristu kana ngizokutshela ukuthi esisibabalona sincinci sakhe inkosi sakudinga ngaso sengahlala phansi wena wawuthi uhlele ebusuku lele umveni ngobola wathi namhlanje asizama sobuza uba wahlukunyezwa ngubani kodwa inkosi sakufuna phakathi kwento wehlelwa yiyo kodwa inkosi iwajikeleza ngakazonke wake umjikelezeni kwakhe funa lezizona standard wathi ke nyana womntu ayakuphila nake lamathambo nathi lenzekelo uthe sokuzibhaqa lokumendawo loKristu waqala wathetha ndathi Nkosi Yehova kwazi wena nazo into beyifuna uMongcwele ukuthi abantu baxhomekeke kuye nathi leyifuna uMongcwele omekeka kuye ngeke uyihambele unamandla akho kodwa ngizoxhomekeka kuye ingaprashathana bababasa xhomekeka kuye ngeke athi inkani yakhe nisekhuleke ngathethi kodwa ngesombone ehlulekile wabuza impendulo yakhe yathandaza basi so bara ngawo bantu siye basi kukhona abantu abathi ngasuka endaweni yami namehlo aphuma kodwa ngizokuxelela impilo yakho leyo kuyo usekhona njengathi usekhona njengathi zosho nje yonke khana mkhathi isekhona njengathi funda ngesifundazwe ithi andazi kwazi wena Nkosi wathi profeta phezu kwalamathambo phambi kobe zifumene ke ngoku akazisazi lesi prophet wathetha uthi kuwo mathambodini liveni ilizwi likaYehova esinye izinto ezingakuqhubekela isiyothule kanti inkosi ifuna uthethe phezu kwesimo inkosi ifuna ithethe phezu kwesimo akodwa yini bathandekayo inkosi ibhayibhile wathi thetha kuso isimo ngoba khona kufuneka siye khona ngamanye amagama yafaka ilahlelayo kuye akodwa bathandekayo yafaka amandlayo kuye ngoba kanti kubeka kule ntini khona into endifuna ukufaka kuyo kwelizwe endifuna ukufaka kulo abantu bangabikho kodwa ubuyidwele thetha phezu kwesimo samakhaya thetha endaweni abantu ehlulekile sengathethela ngokuthando lwakhe luyabeka lona
Uniendile Ayenega Isathandweni ngiswa Moyo twele Phakathi kwezinto ojongene nazo kodwa indoda yakhona Namitho yafela yasihenga ngelela igazi phakathi kokuhluleka sibe nako kodwa khona indoda yakhonwayo yafela mnawe yafela mnawe yenzeke phetha phezu kwamakhambi emileyo nabisimo somile kodwa nizoniqhubeka uthethe phakathi kwesimo esingathembisiyo kodwa kusabona izwi madoda ongaliphethayo nesimo sithile Ungafunda sondazi. Itsho inkosi uYehova kulamathambo ukuthi uyabona ingenisa umoya kuni phakathi kwamathambo mine yalahlwe kodwa uthi ithi inkosi ukuthi yabona ngoku ndingenisa umoya yena baba bashatha iyaphila ngamanye amagama bakho ifaka intambiso kwenzeka ngoku nokusasa sonele zithi bese zilinda singenzeki kodwa ngoku abantu badala ngivabazana namhlanje kudala sithandaza ngesimo singathini kodwa ngoku uthixo ngoku dala sinqula uthixo sithi sifuna vele kodwa sizolanda intambiso ethu ngoku sithathele madoda ukungabona abantu besinebona sisenamhlanje thina Sathana baba phakathi kwethu ngathembisiyo kodwa sizokho lezi iyachitha ngoku kodwa thixo nasezulwini olufika kodwa thixo nasezulwini olufika kodwa madoda esimasukelela ngoku kodwa olufika ngoku phakathi kweneba ebesingamfundiko kodwa namhlanje ayathinta amathambo phakathi kwezithiko kodwa nibona uzokhona kodwa namhlanje uyathinta ubomi dala sikhanasha sifumene izinto zenzekayo kodwa namhlanje Siyanasenda ngesimo ngeke sifike basibone nyane kodwa khona umoya madoda osuzwini abasezulwini bafaka ukwenzeka abasezulwini bafaka ukwenzeka abasezulwini bafaka umoya uyenzeka ngoku ndiyakunifaka imisipha isakuni inyama ngezwi nasinepresikape lizwe likhoyo kodwa khona into ezenzeka la phakathi kwamathambo angahambe nasibethu phakathi kweminyanga owasayizwana wathi ngeke ibe senzeka kodwa sizothi nanzi intambiso okwenzeka ngoku ndifaka umsipho emathambeni mfunda thetha Dimilisa kuni inyama Dimilisa inyama Sinaleke ngolusu Sifake umoya Ya Niphile Nasi ukuba ndiwuyehova Bayavuka abantu bomthandazo Bayavuka abantu bendumile Bayavuka abantu baniselo Bayavuka abantu besangayo lento Alamasathani baba Bayavuka abantu bayavuka bathi lento yethu izobona sizizwe lento sinayo izodliwa sizizwe phakathi kwemizimbo edelelekile
inkomo ayithinta naza nosihlupheka nangoku akho nifika kodwa sweni nazi into ziyathinta ilamanzi fathale lebrebeshathalabalabalaso likhula ngesimo sasekhaya sinje hayi ngomsizwe sizodinga izinto noma kulanda kwi-background yakho kakulanda umlando ngefeme kakuthi ubani uzalwa ngubani ubani wazala ubani ubani wazala ubani kodwa kakufika kokuthi kupheka kuqala uchitha izinto kakuphakama negeneration kabani esiyazi lo mzimba waboko ngonyaka kodwa kupheka kufika yena saqala izinto zathinta ufaka kwizinto zawenzeka Yaprofeta ngoko bendiwisele umthetho ngakho. Uthi njengobethethe umuntu uthi ya emveko wenza njani? Wenza njani? Jesus. Kwabakho isandi yakuprofeta. Uvike noba engazange wayibona lento kodwa uthi ngenza njengoba kunjalo. Sebengavuke bethi uthinte izindebe zethu ngalina hlelo ngoku nangena ingaphela sezulu saba ngathi ukuthi ubani siyamazi nje kwenze njani khona ilapha elingeni siyamazi uyahlulakala siyamazi kodwa kwangena ilapha lasezulu waqala waphindisela inapasata ibababasata kwathi kungathintanga kwendlini kodwa ilanguage yakhe yathinta wa lilahle lingenile uthi ngenza ngoku emveko wenza njani Nako kukhahlanza yasondelelana amathambo phakathi kwezinto ezingenzeki ithi ndathetha ngezi kwaqala abantu yabhakana ingqondo phakathi kwento ezingenzeka kodwa yaqala yenzeka ingqondo ahlangana amathambo abazalwa ngenxa yezwi alithebileyo ingqiniba yakhangela indawo yayo phakathi kwamathambo adwethiweyo kodwa intlabo yakhangela indawo yayo umzimba wayazi uphila ngaphi phakathi kwamathambo ebhala ona ithambo lasondela kwithambo lalo nobesina sendayeka kodwa kwavula izibabalo zasezulu Jesus ithambo labuyela kwithambo lalo ndakhangela nako kukho imisipha kuwo ithambo labuyela endaweni yayo yamila inyama kwaleka ulusu luthakathela phezulu ndizothandaza njengabathi isandla sakhe andisasiva kodwa ndizothi masibuye Jesus ulababashathane beshathane bababasaya ithambo labuyela endaweni yayo kade ndikholwa kodwa kunezinto endizivayo zandilahlekela kodwa ndizothi ndithambo alibuyele endaweni Jesus ithambo alibuyele endaweni enxaxa libuya yingxolo evakalayo nabasekuhlaleni bayabona ukuthi ubani khona izinto ezithintayo ngaye makabe gcwalisa khona ndithetha na ukuthi inkosi khulisiwe zakho kodwa namhlanje usiphela sesiya pasikeni bathi ngeke khona wakufelayo khona ndithetha nayo bathi ndiyayiva le sizovusa bathi kudala ndandithandaza ngalento kodwa kwafi intambo yokuthandaza Oh yes Jesus Oh yes Lord isandla
sakhe sifukamele ukawabhala mhla uzandla ujonge impilo ejongene ila mandali baba sathana baba akohlulekina ya ukhona ila baba fana mehlo fana kasakini akohlulekina that's what it's doing. When you press on the human dancer, this is the one. Oh, one step up, I'm going now. And then the Baba, as the sun has got there, but as the sun has full of fire, we are full. abanye abalapha bayaqhubeka kodwa ngaphakathi kwabo bathi njengelimele abawanga kodwa kunezinto ezabaphuma umangcwele amanithuba yini bathulekayo sibasalafika oh yes Jesus sibasalafika What am I intercessors? God wants to open the doors for China. Thank you, Jesus.
udlula kuyo nizothi kule ndawo kome kuyo nathi inkosi kudonsa nathi inkosi kudonsa libala ngesibolo lakhe uyakukhumbula umuntu uyakukhumbula uThixo there is an exchange eyenzekayo. There is transformation eyenzekayo. The hand of God is upon us. The hand of God is upon us. His spirit is with us. His hand is upon us. His spirit is with us. There is transformation. Look on the things that are it's on the exchange. It's on to take my canario. I call the Macapacanario. Get up, Marimayesu. Get up, Marimayesu. Get up, Marimayesu. Let's dance. Everybody, I'm not people, Father.